U sklopu predmeta umjetničko projektovanje na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici bar je odabran ove godine za temu sinteznog rada. Studenti prve i druge godine obrađivaće uređenje Topolice 3 i Topolice 4, a završne godine studija Starobarsku čaršiju. Ideja koja je pokrenuta na neki način sa predsjednikom opštine i njegovim stručnim timom, mi smo uspjeli kroz jedan određeni programski zadatak da sažmemo, da stavimo na papir, da podijelimo kolegama, studentima kao temu. Oni su to prihvatili i mi danas smo došli ujedno na teren da sprovedemo određenu anketu, da se kolege upoznaju sa prostorom. To je jedan terenski rad i poslije toga sleduje rad u učionicama, a poslije jednog određenog perioda opet ćemo izaći na teren da provjerimo ta rješenja i na kraju očekujemo neki finalni rezultat krajem semestra, to je negdje krajem maja mjeseca, odnosno prva polovina juna u tom periodu. Predsjednik opštine Bar Dušan Rajčević izrazio je zadovoljstvo što su profesori i studenti Arhitektonskog fakulteta u Baru prepoznali inspiraciju. Bar kao urbanističko područje je prije svega prepoznat po jednoj urbanoj matrici koja je uspostavljena nakon katastrofalnog zemljotresa 1979. godine i do sada zaista područje naše opštine odlikuje jedno odgovorno planiranje. Međutim, prepoznali smo i mi u komunikaciji sa Arhitektonskim fakultetom možda potrebu da upravo studenti naprave određenu reviziju planskih dokumenata koji su važeći i aktuelni, prije svega vodeći računa da se na području naše opštine u prethodne 2 godine sprovode intenzivne investicione aktivnosti sa ciljem prije svega da kroz određene smjernice i inpute od strane studenata, mlađe populacije, odnosno korisnika tog prostora, u nekom narednom periodu dobijemo jasne smjernice kako i na koji način možda prostor na bolji model valorizovati, prije svega odgovorno prema prirodnim resursima, ali i prema bogatom kulturno-istorijskom nasljeđu, s obzirom da će i fokus rada studenata biti i usmjeren prema starome Baru, našoj crnogorskoj Pompeji. Izložba studentskih radova sa ponuđenim arhitektonskim rješenjima biće organizovana početkom juna.